napalabas, nga merge tayo, soro kada tayo iti, the oneness of husband and wife. Suro kada kayo, at panagmaymay sa ating husband and wife, in spirit and in body. Hallelujah. Alang ka body, di kiti spirit. Hallelujah. So nga, numaawatan tayo ay, nga di spirit tayo, nagmaymay sa, kinjay bagi tayo, makita tayo di talaga nga purpose of God. Ijay nga relationship. Di purpose na nga talaga kitagmaymay sada. Amen? Hallelujah. So naisurok na dyan. Kaputa nagmaymay sada in spirit and in body, the purpose ti Diyos agmaymay sada. Okay. Anya di pagmaymay sada, jay plan and purpose of God. Ta iti marriage life, wano iti panag-asawa, ni Apo Diyos ng design, ni Apo Diyos tinang plano. Kat ada iti kayat na nga fulfillen dagijay nga kasawa. Amen? Kat ti fulfillen da, ibagbagak ka dagiti na palabas, dagitoy, number 1, nga fulfillen da, kat dajay, Genesis. Na the plan of God. Fulfillen da, jagbalinda nga maysa nga family. Genesis 2:24. Malakay 2:14 and 15. Nga magkaroon dati godly offspring. Parpa-review pa lang digay. Review pa lang. Ulita kanya ti fulfillan na sa kasawa, magkaroon dati family, magkaroon dati godly offspring, na Diyosan nga anak from their union. Amen? So nga in the spirit and in body, agbunga dati kasyay. Hallelujah. Nyapay, the purpose of God, nga apay, nga pinag-asawa na ti lalaki kin babay, nga ti design na. Okay, yes, ag-multiply ti tao dito yung earth, procreation of men, tapno agtultuloy ti panaka-create ti tao. Gam, nadyusan ko ma. Han nga, demonic. Ang makasatanas. Amen? And then, nyapay, nagiti purpose, can design ni Apo Diyos. Plano na, to manage the earth. To manage your blessing. Go ye into all the world and multiply and replenish the earth and subdue it. Turayan nyo tinaga. Amen? So nga, the purpose na i-manage na ito'y cosmos, na ito'y earth, ito'y plan of God. Han nga, ito'y lubong, ti mangi-manage kanyada. Isuda ti mangi-manage dito'y earth, dito'y cosmos. So nga never
Ngayon, plano ti Dios nga material things ti mangi-manage iti tao. Tao ti mangi-manage ti material things. Ijay purpose ni Apo Diyos. Tado ti may man-manage ti material things. Datayo ti pinagturay na. So, datayo ti mangi-manage ti sanikwana. No, ibagam nga sikat mangi-manage, adat sa bali nga kinkukwa. Sino ti owner of everything? God. So, manager ka lang. So nga i-manage mo dyan sa nikwana, kas pagayatan jay owner. Amen? So amin na kita, ijay family tayo, i-apply tayo. One thing more, sakbay nga nayunan tayo manan, ti adal tayo, iti purpose ni Lord. Iti panang create na, iti family, wano, panang design na, number 3. Ngati number 3, serve the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Joshua. Amen. Woo! Hallelujah. Moyo dagijay. So, ijay Joshua 24:15. Makita yun diyan. Joshua 24:15. Basahan tayo pa eh. See? Nagita ti fulfillan tayo. Amen? General nga kwadita, sursurok nga ijay, panag-serve, di panagbalin iti family tayo, nga adaan iti offspring nga godly, ken panang i-manage ti sanikwa ni Apo Diyos for His purpose, adu pa lang di madali jay. Amen. Okay. Timay sa jay, jay panagmaymaysa. Amen. So agmaymaysa kayong ag-serve. Maymaysa nga mangi-manage. So nga nagkakanang ko'y bagbaga, nga bumakbak nang kayo, hanga isuti pa kaisinaan nyo kini Lord. Wrong da jay. That's not the plan of God iti family. Ano dati material things kat ijay kangahaan kamaki church. Sabali nga management, sikati in manage na. Don't allow material things to manage your life. Taano ti kakasay a family. Wano asawa nga lalaki, asawa nga babae. Nagijay, sanikwa, ngayon ni Lord, tinangyadayo ka na kuha na kiniapo Diyos. Never you nga i-allow niya. Once nga i-allow you reta, your family will be destroyed. Amoy ti ma-destroy the plan of God. Mabaling ko na naka-intact kayo pa lang.
Agasawa kami malata. Ang kami na-destroy. But na-destroy the plan of God. Because that's not the plan of God in your family. Ano yung kita? Tipulfulfilan tayo the plan of God. The purpose of God. So nga once nga the family, ang ada tipulfulfilan na, your family is in danger. Okay. Nuhan mo fulfillan the plan of God in the family na destroyan nga family nila. Tiyamuyo, agkat-kadwa kami. Kung ang magkat-kadwa kayo, niya fulfillan nyo. Agmay-may sa kayo mang fulfill, iti sarili yo, apagayatan. Mang fulfill, iti plan ni Satan. So that's not the plan of God for your family. Naalayo, the point. So nga, ado ti family dito'y earth. Makunada nga, makamit nga nagsina. Ang kamimot nga, kakasi. Pero ti fulfillan na, hanga jay, design ni Lord. Once kas parigan, nagayaw bing mo. Ti design ni Lord, din ba tayo, agmay-may sa kayo in spirit and in body, magkaroon kayo ti godly offspring. Mapantayo dyan. Nakita tayo fulfillan. Iti panag-asawa. So anong hanga mapulfulfill ay, day di pagsangitam. Kararag ka. Sa valit mapulfulfill dito'y family ka. Mabaling bumakbak nang ka, umadadayo kayo kini Apo Diyos, ang kamaragsakan ni Jai. One day, the family mo tinapan di impirno. That's not the purpose of God. Are you getting something? Naba maalalayo Jai. Nadadagsan na gito'y, but you need to swallow it. Alon una niyo. That's for your own good. Whew. Amen. So Malakay 2:14. Verse 14. Basa. Agwa kayo man pa ijay, push. Because the Lord witness the vows you and your wife made when you were young. Sino to witness? Ti kasat? Nga po Diyos. Ang adyan ninong-ninang. Ti talagang witness. Witness is God. Amen. Okay. Subuy-buyaan na kayo the witness. Kayo tuloy. Amen. Okay, 15. So makita yung manan, in body, in spirit, pinagmaymaysada kayo. Amen. Oh, hallelujah. So nga ti maiproduce yung kuma, godly spring. Sige, tuloy. And what does he want? Godly children from your union. So guard your heart. Remain loyal to the Lord your youth. Okay. The purpose na, godly, what does he want? Godly children from your union.
So na dito kikitaan ni Lord. Dito orayan na nga fulfillum. I-process yun ay nukas marigan. So nga, na dito pagmayatan da jay, na kayo nga kasasawa na nga rod. Tapno dati ubing nyo, ipanyo nga dagos isula dito'y. Tadagdida duman ngayon mo na, handa nga na aramid. Tida dumamat, patuloy lang ang aramidan, pero lalakayan dagiti ubing da. Sumas na rigrigat. Pero hanpay nga naladaw. Dadyan lata ti fulfillum as long as you live. Habang nga si bibiyag ka nga naasawaan. Amen. Okay. So yun magakmalang natay. No iti family, husband and wife, ket dagiti material things, ket saan mo nga i-manage according to His will, that's not the plan of God for your family. So, kitaan nyo nga agasawa, lalaki and babae, manage your material things according to God's will. Han nga iso iti manghinder kada kayo nga mang-fulfill iti plan of God. Tadakkel nga hinran sa ita, dakkel nga pagrererian tagasawa, dakkel nga iso ti pagsinsinaan na, dakkel nga iso da ita iti maysa nga rason nga pa'y nga agsisina da. Material things. Ngam lumaamuan nyo kumagamin di purpose na dayta, nga i-manage you for God's glory, agmay-maysa kayo ujay. Hallelujah. Okay. So ure adot sa nikwam, mayat adot sa nikwaman. Pero, no isunan di mangiguyod ken ka, mangi-manage ken ka, han nga design ni Lord the marriage life. Okay? So in light number 2, the anak, dahito ti fulfillan tayo manan. Godly children. Kasano nga i-implement? Sino ti mang-aramid? Not the pastor, not the church. Da kayo nga gasawa. Taking responsibility. Hanyo nga ikarga ijay church. Tumulong ti church, pero da kayo nga gasawa ti accountable. Responsible. Kasano nga aramidan day? Agtungtong kayo. Aramidan nyo nga church sa balayo. Ag-preach kayo kadakwada. Chay lalaki, babae. So may suro-suruan kayo to preach. Kitaan nyo na kita? Nga nakalumeng, nga uray mano nga denggan tayo. Antay na magkikita, what's the purpose of God ipanag-asawa? Mamisan, the purpose na jay gift. Tinakita tayo. Anya, the gift of God, iti agasawa, sex. Sex life. Kaya aramidan ti agasawa no rabi. Ti amuda, iti number 1, ti asawa. Pero haan gayam. Jesus. Gift na dayay kadakwada. Nga, they are free. Nga mang-aramid di jay. Amen? Taaday kasta nga rumwar jay. Godly offspring.
Pero that's the gift of God. Into na awanan di ay, awanan naglalarutan. Nga madalata di responsibility nga mang aramid kada giti ubing mo nga godly. O panotan yun, ya anak yo. Godly na ba? Naramid yun ba? Oh. Ibiro-biro kyo na to eh. Meeting. Birthday. No, the birthday yo. Ayaban nyo. At noan nyo nga kaya tag-preach. Mangayap kayo tiraduma. Amen. Serving the Lord, number 3. Kasano di ba nag-serve kini Lord? Kita nyo dahil family nga nag-serve kini Lord. May sana pintas ako ay ni Joshua, ano pa antayo nakita day family na nag-serve. Ni Noah. Amen. Ni Noah. Ti may sa family nag-serve kini Lord, ni Lot. Amen. Anyo ko naan ka tag-serve kini Lord kakasi. Tag-serve kini Lord a family, rin mang ay damot lang. Amen. So that jay pagmaymaysaan in spirit and body, agmaymaysa tayo jay nga purpose. So we need to pray. Lord, iparang mo kanyak. Nagita nga purpose mo. Tapno maawatak. Ito yung family. Kararag kayo nga duway dyan. Amen. Kasanuyo nga ma, ala na gito'y nga revelation, ken mai-implement, sura ito'y inayong kutata. Kitaan nyo nga minti first, nga relationship. Kanang ko dito yung alaan, iko-quote. Ni Apo Diyos, He is a God of relationship. Mapantayo dito ay Genesis. Chapter 2 nga dito ay. 7. So nga dito, talo nga dito, fulfillan tayo ha. Hallelujah. No umay gamin, nga makita nga sa balit turong di family, i-rebuke mo ade sarili. Madi dito ya. Ada ito the plan of God. Design of God. Hallelujah. Kitaan nyo nung parigan bumakbak nang kayo, madadot sa nikwayo, katumad adayo tiriknayo kini Apo Diyos, ang kayo na makakararag, madida ito yun na. Partiin nyo, Jaibe. Taduman. Tagkararag tayo. Sa tikasan na Abraham Amen. Kita nyo ni Abraham habang mawakbak lang, masasilig kini Lord. Ito tunay nga life. Amen. So, ano makita yo kasi kito agan anak kayo. Kaya isog na sa sigason yun. So, digod-digoson yun. Maramdama, anak ka makikibong, disturbo na kiti ubing. In the mighty name of Jesus. At kasyay. This is not the purpose of God in my family. Hana mabalin nga disturbo ti ubing, ti panakigimong, ti panaki-church. O may kayong ubing, ti ito maki-church. Amen. So ngayon nga ikukwata yung adag isuro ti ubing. Kinisuruan nyo isula. Katpasano yung maarami di ay?
without the anointing of the Holy Ghost. Han nga basa-basa. Kaya inyo nito, because the devil nga han nga ma-fulfill the design ni Lord, yung family. Isu nga, kailangan tayo na ito'y nga adalan. Simapan tayo verse 7. Okay. So dadjay, ti first. Kanayon ko'y bagbaga, nga ti lalaki, ti first, nga nakarelasyon na, in the Garden of Eden is God. Not the woman. Ti first, nakarelasyon na in the Garden of Eden is God. Tawan pa'y babae at a time. Naud-uri ti babae nga na-create. Lalakitin mo na. Medyo nabayag basit. Tak-create pa ni Apo Diyos ti animals. Santo di babae. Hallelujah. Isungahaan nga number 1, ti babae, di lalaki. Once nga number 1, di babae, di lalaki, madadael, madamage, di family. Tamo teraduman, no? In number 1 ko kiti ni asawa kat. Pagaman, in number 1 mo ni asawa, konforme papapanan yun. Taawanan ti number 1 mo nga may isa. Ang ti number 1 is the life. Ti lalaki is God. The Holy Spirit. The Spirit of God. Amen. So ti karelasyon na nga first. Isu nga mayat ti biyag na ididamo. Arabahaya. Tati asawa na God. Ti first nga asawa ni Adan, God. So nga mayat ti biyag na. Tati Diyos ti agbungbunga kanya na. Yeah. Once nga di babae, ti number 1 mo, si ka nga lalaki ka, mabaliktad ti lubong. Nadaadal ko na ito eh. Iso nga, hindi ko nga naawatan, for me, ti number 1 ko, is God. Ti agsaya at tu ijay, my family. Once nga ti lalaki, number 1 na ni Apo Diyos, ti ag-benefit is your family. Hallelujah. So, ada kayo nga babae, don't expect. Ada kayo ti number 1. Manipot tata. Listen to this. The number 1 mi nga lalaki, markaro na kami agdangdangag, kad adal is God. The number 1 mi ni Apo Diyos, da kayo tag-benefit. Ta-umanos kami. Lumaing kami. Amen. Balin kami nga makadiyos. Lumaing kami nga agplano. Balin kami nga anointed.
So at kamay-maysan ti lalaki, ngayon mo na is God. So iti kapel fellowship na dito'y Garden of Eden nga first. Ket idi kasjay ti kasasaad na mayat ti biyag na. Tata, agaramid ni Apo Diyos, ti kadwa na nga mang-enjoy ko maijay nga life. Nga kamay-may sana. Ta kayo nga babae. Tapno adda ag benefit. Kumaijay. Nga life nga dayjay men. Amen. Ngam nakibiyang ni Satan. Diyan nga nagkaroon ti problem. Amen. Now, isubli tayo ti original. Challenge kada tayo nga lalaki. Nga nang receive kani Jesus. Isu ti number one, nga ka-fellowship tayo. Kamay-maysa tayo, God. Malala yun? Ti lalaki kami naman minsan, ti kasasalot na God. Sa kariri-ngariri, di asawam. Si kagayam, ti saan nga naka inline. Nawatan niyo? Saan kagayam nga nakalinya? Mabantay yung iday, 1 Corinthians 11. Verse 1 to 3. Okay. Sino tag-benefit no ti lalaki kat number one na ka-fellowship kamay-maysa na Apo Diyos? Of course, family ti first. Nga agragsak. Hallelujah. So nga na kayo nga lalaki, nga na kayo tinasasadot ti Word of God. Da kayo tagbasa ti Bibliayo. Tati first, nga kinuman ti Diyos, lalaki. Di ka mangan di bungan ti kayo. Awan pa lang di babae ijay. Ta verse 16, inbilinan ti Diyos ti ay. Verse 18, santo adda ni babae. So, ang bilinan ti Diyos, ti tao, lalaki, ti binilin na, tinangtodana di word. Hallelujah. So, na tayo nga lalaki, ti kayat na nga bilinan. Na tayo tin una nga binilin na. So, no inapnapanan ni Adan, ijay time, ti temptation ni iba. Napnapanana, ijay apay nga awan. Duduwa dakat, napanjay ulag. Paiso ka rin, ngayon baga ti Diyos, ti kunana kat awan unay amo ni iba, tatin nabilin ni Adan. So nga ti kayat ti Diyos nga bilinan ijay family, the man. Be a man. Amen. Sikat ti lalaki. Be a man. Ijay family. Oh my Lord.
Hallelujah. So nga dyan lalaki kumati aduta muna the Word of God. Kaskin ni Joshua, kaskin ni Adan, kaskin ni Noah, ni Enoch. Ang nga dyan babae, ti ada Biblia na katawan eh. Ayaw lalaki di. On Biblia na. Now, magkarbalik-baliktad ti lubong no kasta. Amen? So now, challenge men's and women's. Don't expect wala kayo ti number 1. Nukitaan yun ti asawa yo kat meditate na nga meditate. Worship na worship. Thanks na nga thanks. Agpalakpakan. Hallelujah. Umanos na ito'y maawata na maramdaman. The responsibility na. Maawata na no niya ti purpose, the marriage. Palakpak. Nagdadangag kayo ti minsay. Ag-absorb kayo. Hanga day masaksaktan, hanga day ay mabinbindisyon na naka. Masaya eh. Amen! Woo! Makad-aral kayo mo lang, urda kayo women's. Kailan makikita yung mateta. Balusun tayo maramdaman. Okay. Sige, 1. Verse 1. And you should imitate me, just as I imitate Christ. Okay. Dahito itupay. Ni Paul man na ito'y, imitate me as I imitate Christ. Amen. Okay. So, anong imitate ti lalaki ni Jesus, mabalin mo nga imitate. Amen. Verse 2. Okay. Yan ay, titeaching na. Verse 3. There is one thing I want you to know. The head of every man is Christ. The head of woman is man. And the head of Christ is God. Okay. So makita yun dyan. Ito'y teornos. Amen? But there is one thing I want you to know. The head of every man is Christ. Once nga maisina ka nga man, ijay head, you are dead. Once nga haan nga ni Jesus ti ulom, you are dead. Natay ka. Tawan ulom. Kat no padasam ti magna, you are monster. Pugot. Kat no pugot kay jay family, dangerous. Kasam leta, nadadagsan niya. Nadagsan mateta unay pastor. Talaga mat. Numaisina ka kini Kristo, tani Kristo ti ulo ti every man. Anayin baga nga siyak lang. Every man. Ni pasulano ni Sir Ruben, kanda kayo nga man ni Jesus, ti head tayo amin. So once nga maisin na kay di ulo, you are dead. Tawan tis bibiyag, ngawan ulo na. Katnuman, ada pa lang tibagmag na, pugot. Sino teta nga, ada pamilya na nga pugot nga. Awan na kabut-butang ijay family, pugot ti ama.
Kaso man ita, mayat ti men's and women's. Hallelujah. Pugot ngamahan. Di na-receive tayo ni Jesus, He is our head. We have His Spirit. We are one in the Spirit with the Lord. So now, the Spirit of the Lord is within us to guide us. So we need to accept Him as the head and our families as our head. No, ibaga tayo gamin nga, iso na ti head, iso na ti masurot. Sunan mangi-manage. Ken ka. Kaya ti kahit nasa one. Ti ulo, ijay tayo ti mind. Ngagpanunot. So we have the mind of Christ. Tagitay ti absorban nyo, I have the mind of Christ. I have the love of God, the love of Christ, the patience of Christ, the help of Christ, the power of Christ, the blessing of Christ. Take ang absorb for your family. Receive ka nga receive. Ijay head. Para iti pamilyam na ito'y. Not only for your own good. I-receive ko man na ito'y. Kasi i-receive ko man. Ta umanosak. I-receive ko man ta lumaingak. I-receive ko man ta mapno akti ayat. I-receive ko man ta mapno maawatak. Iti family. Hallelujah. The more nga i-receive mo na dyan, kat mapno kay dyan, the more nga may apply mo. Sino nga pang i-apply yan? Number one, is family. Sungahaan nga pugot. Jay ama ijay. At daulo na ni Jesus. And the jay nga family, makitan to nga godly because of you. Hallelujah. Kaasam na yay, iso nga na-miss tayo no mamingsan, nga ni Apo Diyos kitdi, tiin tayo adadaywan. Iso nga uray manuti teaching, uray manuti tungtungan ni di barangay. Nogongungot nga min di maysa, itatal namot nga maysa, dani kagawad saldo dito eh. Manutong-tungtungon da di barangay. Ti pagririan da di, misan di maramit tirabi. Ti pagririan, ti kasawa, kwarta. Ti pagririan da di, ada sabali. Nagkaduti riri jay barangay. Mabaling nga maisital da jay, mamulta kas kadakwa. Pero hanga na isettle in the Spirit. Because ni Jesus Christ lang. Ti ayan na dayay. Amen. Ngamno kumagamin ni Jesus. Ti mapno karkaro di lalaki. Ngamon una. Ketrumwar. Jay kina Jesus na. Iso ti ayan ti solusyon. Nalayon. So nga, ti ayan ti solusyon ngamin lalaki,
ni Jesus, ti mapnuking ka. Bagbagakon. Tanyo ka din mapmapno ka. Ti kina Jesus ni Jesus. Karkaro nga ma-inlove ni asawam. Amen. Ada nga'y pakainlaban da nga handa ba amunuan niya rin. Handa ma-explain. Mabigbigdan dayay uray basit. Kasta sa Rubin. Kini Sister Carol. Ako rin sa Rubin, salamat na mabigbig mo dayay. Uray basit lang. Ngam uray dakkelom kasla, haan nga mabigbig. Ta inararamid mo na jay, not because of Jesus. Amen. Narigat, uray bigbig na. Wen, adapi manuwang isan, kunadalat ta. Ngam nun ni Jesus ang tagparparang, kaayat ta in Christ nga naaramid. That's the fruit of your head. Amen? Okay. So that's the reason. Ngapay nga doon tiha nga may zetital nga problem tahan tayo nga nakita ni design. The design ni Lord in our family ni Jesus tiyagbalin nga head. Lalaki na kayo kumati ka na nag-meditate. Ag-interesado kayo to Word of God. Na kayo tiyagkararag. Ang pinagkakararag ni asawa yo, di ibaw-baon nyo. So ako na dyan Bible, ta kayo lalaki, tarigagayak, nagkararag kayo nga nakangato, ti imayo. E di binilin ni Paul, apay di lalaki kami tinarigat nga agingato, ti ima na. Babae pa'y piman ka ingato da. Medyo pa lang, narigat yung amaksep ha. Pumigsak ko matiimin nyo. No, hanyo makakatsap na ito, hanyo makomprehend. Kararagyo, Lord, I pray. Pakita man di bagbaga ni pastor. Sino akba nga talaga nga head of the family? What is your purpose in my family? Amen. Okay, last point. Babae matanan. The head of woman is man. And the head of Christ is God. So makita yung kadin ni Jesus. Nakakonect kini ama na nga kanayon. Because ni Father God ti head na. Kasi ti kastana na ito. Iso nga na kayumat nga babae ti original kung mga function you. Nagsublito yung di Genesis. Di awan pa'y ti basol. Ti ayan kumati function you ket kini asawa yo. Suitable helpmeet kini asawa yo. Suitable. Amo ito suitable? Eksakto. Nga kamay may sana. Kaya ibaga-baga kon, ti eksakto. Kasi di naparuswa ni Adan, kuna ni Apo Diyos sa nga nasayaat, nagmay-may sa ti lalaki. So pinadas ko sinubli-sublida dyan nga verse. Taado nga rin din na ibagbaga tayo idin. Ngaglaladot ni Adan. Nagiti kasyay. Ada kurang ni Adan. Isungay naramida ni Apo Diyos si Kadwana. Nagkakasyay. Hindi ko pinadas ko nga sinubli. Anya? Aglaladot ni Adan.
agpaiso ayan Iti sinumli-sublik sa verse, haan met piman gayam. Haan agpapanimid iti awan di babae. So that's wrong at theology. Kami sa tumat, ada tinanggag tayo nga nag-preach, tulad tayo nga tulad, haan tayo mat kami nga. I-confirm. Aglaladot ayan ni Adan, ti joy ni Adan is God. Di pa di babae ti joy na kitlin. Kat joy is the fruit of the Spirit. Kat Adan kanya na the Spirit of God. Hallelujah. So nga, ano nga ibagang ano dati asawam, there is joy. Tahaan nga ijay asawa ti ayan ti joy God. Woohoo! O, di nakangag kayo ti barbaro nga revelation. Ano tinundang ito? Aglaladot ni Adan, tamay-may sana piman, kat tagi animal, kat ada kakadwana. No! Hangag laladot! God has a purpose. Isu kailangan parisa na tahan nga mangyari the purpose na without the woman. Ngamahan nga laladot nga dan, tahan na nga amo, tajay nga purpose. Okay, nakumbinsi kayo kuma. Ti ayan ti joy, the fruit of the Spirit is joy. So ada joy nan, hindi awan pa the woman. So dahil nangaramid ni Apo Diyos, nangaramid ti paris-paris ng animal. Sa pinanagana ni Adan. Tapno ag-multiply. Di awan ka multiply di lalaki, so in aramida na met, ti helpmeet na, eksakto, hanga tukado, eksakto, kakuna kaka-espiritu na, kalaslasagana, iso nga iso ti compatible, nga helpmeet na. Kadkaduana to fulfill the plan of God. Iso nga kitaan nyo kuma, da kayo women, nga da kayo kat suitable. Taididihang kayo nga na born again, adda da the spirit nga da dahil nga sinful nature. But the inawat yun ni Jesus, we are dead. Ijay sinful nature is spirit. You are dead. Natay kayo ni ijay old nature. Nga kais iso ni Satanas. Adaan tayo ti divine nature of God. So nga kaya yumanan. Ngagbalin nga suitable help me. So na lang, ano ay papilit nga na kayo ti number 1. In-encourage at nagiti men's dito'y in number 1 yun ni Apo Diyos. Amen? Hallelujah. Ngap kitaan nyo dahil kastak, dahil naibagak na palabas. Ni Apo Diyos nagapuan the spirit of man, the spirit of the woman, nagapu ijay, spirit of man. And the body, the woman, nagapu ijay, body of man. So nga, tinagapuan ti babae, nagapu ijay lalaki. So nga hangga na kayo ti ayan ti authority. So nga that's the reason na baga, woman, submit to your husband. Nga men, submit to Christ.
Iti design ti family. Woo! Amen. Narigat no, di lalaki sanan nga nag-submit, nakuson. Narigat mo ti babae nga nag-submiten. So nga ti urnos, ni Kristo ag-submit iti ama, ti lalaki ag-submit ki ni Kristo, ti babae mo ag-submit iti lalaki. Ta iso ti nakaalaan di spirit na, kinjay bagina. Ada ba capability da? Kaya da ba diya? Yes. Kaya yo. Because that's your design. Ti design di babae kasjay, tinang destroy lang ijay sinful nature. Isu nga once, nga radya kina Diyos ti Diyos, ti agayo si jay family, ijay man, kini jay woman, mangyari di ay purpose ni Lord. Hallelujah. So nga na kayo nga babae, tata, sursuruan yun, tag-submit, sursuruan nyo, nga agbalin nga suitable helpmate of your husband. Husband, sursuruan nyo to love your wife as Jesus loved the church. Sursuruan tayo. Tahan nga automatic. Kailangan we need to learn. Amen. We need to learn. Apa yung kailangan tayong adalan? Natnag tayo ngamin. So nga, subsublian tayo lang da jay in Christ. Sursuruan niyo. Ay apply. No, dadagit ay karirik na yung narigat ng ag-submit. Lord, I need your revelation. As ano ti submission. Amen. Ngamno kitaan nyo kas pangarigan. Imanis na di kwarta. Katiman-manis na kat makasatanas, ibagaw that's not the plan of God. Tahan pa nga na rin nyo. The plan of God, i-manage ta na gito'y material things according to His will. No kitaam kat, mga baot ije ubing, hanang isurwan, tinadyosan, sweetheart, kung namlata magkidi, nga, lakay. That's not the plan of God. Ilit na kita, tinadyosan. Dahil ti kunada nga, help me. Hallelujah. Amen. Nyapay. Yan ay bagatatay. No kitaam kat saan ngagbasbasa di Bibliana, that's not the plan of God. Your head is Jesus. Saan ka nga pugot? Hallelujah. Help me. Amen. O, doon siguro na alayo dyan. Oh, praise God. So nga, na kayo nga baguhan nga nagpamilya. Pasalamat kayo. Tay di da kayo adan da gitoy nga teaching. So nga no dati ano pag kinaawatan mapan kayo nga mapan ijay purpose and plan of God. Ijay kayo nga agsabat. Amen. Taragaya kung kurang ni Pastor Lando, hindi makugtaran tiruangan. Wano,
tumaray ka, haro dalugan mo, kamanihon day lugan, sa kamakaidungdung par ijay, aramid ni Satanas. Tagijay ti overcome tayo because haan nga trabaho ni Jesus. Amin nga haan nga life of Christ, i-overcome. Amen? Sumaawatan nyo kumanay. Hallelujah, tuloy kong tumanan. Taado pa iti maadal tayo. Nga nauunag gayam ditoy. Kaladayay, ang laladot ni Adan nga. Diyawan di babae. Posible ni Apo Diyos ti kadwanan. Amen. Iti tupay langit, tawon ti asasawa, tani Apo Diyos ti comforter. Di kasi the Garden of Eden idi. Amen. Praise God. So number 1, tajay tayo ti joy mo. Kat agayos si jay kini asawam. So nga isunat ag benefit. Hallelujah. Tagijay ti kastana gayam. So nga kayan ba ti women nga gampanan di jay? Kaya da. Kaya dan tupa di anak. Pagsikog da piman, 9 months. Kaya da piman nga awitan. Taisot design da. Amen. Kaya da nga iparwar. Asus, magkita tayo kumaday, claim tayo. Kada nga iparwan, nunit ti sesaryan. Manulo malaing ti tao, ti teknolohiya, ijay nga, badis destroy. Dagijay power ni Apo Diyos. So, agsubli tayo kanya na. Sino nang isubli? Ni Jesus. As a believer, kaya tayo rin. Kayan ba ti lalaki gampanan di ay responsibility na? Yes. Tani Lord tinang aramid karakwadakas niya eh. Te kunakon awan ti create ni Lord kasaan na nga kaya nga gampanan the purpose ni Lord kanya na. So ano kita am di bangos nga na-create kabutag langoy kaya natin aglangoy. Taisot naka-create na. Yung na-create mo ti pusa kagkamat ti bao, kaya na. Taisot naka-create na. Awan nga ron, tina-create. Ngayon, purpose ni Lord nga na-create, na kaya gampanan. Dajay akum na. Into pa'y nurabi, kaya mga gampanan na akum mo. Ay, sus, kamat nga pastor. Pwede nga ibagam, men and women sa ito eh. Apa da lang ti kaya mga gampanan? Kaya mga gampanan di management. Kaya mga gampanan di ay mailid mo ti anak mo kini Lord. Kaya mga gampanan da jay makadiyos. Kita nyo kari, amin. Nga na-create manok. Kaya na gampanan. Bilit, kaya na. Basta isot nakakreatan na, kaya na nga gampanan. So awan, kuna-kuna ka na kayo, narigat tayo, bagbaga ni Pastor. Ustupiman, ngam narigat, anya nga narigat? Iso nga ron nakakreata. So nga alaan nyo gamin di ay awan tinakreate, nga nga kaya nga gampanan, siya nakakreata na ngayon plano ni Apo Diyos. Kaya tayo amin. So nga no, head ti lalaki no kunada, kayak tagbalin nga head. In Christ. Mga narigat nga gaminti. Agidalan ngay. Ti pamilya.
Na mabingsan kit di piman nalalaing di asawa. An ka nga. Sikat na design. So nga dalaing mo nga na idumduma. Acceleratum lae. Hallelujah. Nagita ti kailangan nyo maawatan. So now, the perfect plan of God, the marriage life, so ti panag-join da, panagmaymaysada, iti purpose, can design, can plano na, iti family. Dahil tayo fulfillin. So, you can do it. With the help of God.